clear tu te chibai ule Mike Pompeo-AN PATHIAN KHAWPUI Jerusalem atangin thu karon soi ati a Democrats HOTEN dan BAWHCHHIA TIIN an chui NGHAL ani Melania Trump chuan a pasal fakle mai bok City LALRINAWMA thuziak mangin Kim Chang Divin kan thlir hodon nia Republican National Convention zan ni na thu soi tu te chuan President Trump thil ti that an fak khop maya Democrats hote ero chuan thudik tluan tlinglo thupuar poleng maya ni an lo ti sakani First Lady Melania Trump chuan a pasal chu American mi puiten vote tlingle ngei turin asom hloma thu soi to zinga ama chau chu COVID-19 rileng wanga dam lo le lusun fate hnem na tong kam chak chuak om chun alani Melania chu Truman mi puite mel hriat tirin model thin ti taka nal zai main Rose Garden White House sami som nga velte ma aron pen chuaka chumi main President Trump chu a local chuak masa ani Rose Garden atangin Charlotte North Carolina State muna Republican delegates zathum somruk pariat vel chu ron address in athu soi hi US media rangin live in an pe chuak ani Melania chuan a pasal chu pasal thasai som kap tluka fak chiam main America ram le ami puite ngai ventu anta na thei top chu reng tu le anta na thaber ti saktuma chol lova beitu ti inaron faka hun kal to har satlaya du thu sam tok lo na te hrethiam le thei ngila ama chulo vote tling le ram turin a so mani ti hian a soya Mars thla chu nulama tangin mak tak main COVID-19 rileng wangin danglam na alo thlenga COVID-19 wanga dam lo le lusun fate chu kan thereng chewa nangma ni chowinin omlo in bula intan kan om rengani atiani har satna kara Trump admin thil ti sual palte ngai dam tura somen ka pasal chuan intan in chung ko tan thei to pa chua zelanga damdoi mu chua ma chuan a beizel donani atiani campaign speaker te chuan chung ko le farmer hote vote him tum takin thuan soi deuh bera Joe Biden campaigner te chuan an lo ei vak lowaniang RNC in KHAWPUI chuan trama chung ko hi thu soi tu zinga an tel tam hle mai an lo tiani Biden's campaign media director Jeff Narmolina chuan Latino ron pem lu te chuan trama ro rel na thalo tak chu an therengani ti in Donald Trump admin chu America rammi puita na thaber anga an soi chu alo chang le ta Democrat so te hian Trump admin hi chu COVID-19 rileng wangin an beina sa a atir lama antan Boruak a siam that viau lain tunai ro chuan COVID-19 wanga Boruak siam tum chu omzi om vak to lo le mi puiten an benga ronga an thun to lo ni in an thria ani COVID-19 wangin US a mi nuai khat sing sari sangret chuang an thita a Melania Trump in thupa choya ripui tuar tu te din mun thlamuan zonga tongkam aron phu chuak chuan lom a hlo hle a mitam takin thu soi tu te zinga COVID-19 wanga har satna soi chuak om chunani an ti nge nei Donald Trump fa te zinga pani Tiffany le Eric po in thu soin an no pangber Tiffany chuan America media le journalist HOTEN apa thu soi la koya an bei chiam mai le mi puyan thruai koi thin chu aron dema kapa chuan nama ain ram ada poimo in ada sang zoka kan ram le namtan mathlir ro pui tak nein intana bei zelang politician tongkam thlum satlia ani velo atiani Melania Trump chuan ka pasal chu in ngai na emo ngai na lo emo angai to na zong hi chu in reveka heram hi amangai em a he kan rama mi pui cheng te tan thei top chu in a thaber thleng turin chhun zom zel adu ani heram hian ra tha chu a mason tir adu a politics khel satlia ani lova huna khoral satlia mai lovania atiani Donald Trump chu mi pui zinga localin Nevada state mi bank rock wanga tang ngai dam na changtu John Ponder chu ran fakin tlan na thil ti theina lantir na ani a Jonanon entir chu analina moi hle ani atiani Ponder hi President Trump chuan athuni na mangin ngai dam na ape a chumi nuwa Las Vegas khopuya zel tang te zinga rongbol na nei chovin hope for prisoners ti dinin
Hmalakna RAWPUI hleni John Ponder hi mi hang ani President Trump chu midang pangale acting Homeland Security Secretary Chat Wolf tenen lo lang le in chung mi te chu America khwale tuini na pek an ni hloma chung mi panga te chu India Sudan Lebanon Ghana le Bolivia rami te an ni hetianga an lo lang hi Trump admin chuan foreigner hrim an du lo ni lovin dan ang lova lo lut ru lova dan ang taka lo lut ti an thlop sizia an ti lanna ani Donald Trump chuan lompui na soin American chung ko RAWPUI zinga intel ta kalompui tak meu chewa RAWPUI takin kalzel ula dan poisa in zom ula in thei to panung chang tha in khosa chho ula American ngai hlut zong chunun puyang cheu ti in afuyani Abi Johnson chuan anti-abortion kan ti mai naw ti tlak du lo na chungchang soin kathu soitur hi fati tlak soi moi tu le du tu te chuan an hlau hleni kar som pathum zeta naw pai ti tlak hriat pui tu kania arab thla kani President Trump ka thlop chan chu President zong zinga naw la piang lo ti tlak turte chan turin ma alana saberani atiani Planned Parenthood chungchang te soinol mai bok Senator Rand Paul Kentucky lammi lo lang vele a ani hi Republican Senator zinga po rote kola sepa ang ni in achangin Trump policy adawdala achangin a fakluam boka Rand Paul chuan Biden chuan Iraq war thlopa akuta thuni na pe kani chuan indawna ti chuak mayang President Trump chuan indawna du lova Middle East atangin indawna hmuna om kan sipai te hruai ho ani aron ti vele ni Donald Trump hian South Korea rama US sipai sing hi sangriat zette Afghanistan le Iraq Syria vela US military om te ko kirvek adu thina indawna om reng mai chuti to adu ani Jason Joyce Maine State muna kai kuang lian chi mana eizong thin chuan thuran soi vele a kahanin puang te ang sang hi som parukhan Donald Trump hi ka vote mi lova a chan chu ka ngai dan conservative takha akal pui don nge don lo ka hemai lova Republican conservative tak kania athu soite chu politician mui thlum dang nal thu soi mai dot deu ro soya mi ti lom tuma tong mai chikhata kangai dewani masikarin angalo ni hoplo athu tiam te chu hlenin ataka achantir chho tavik maya tuna chon beautiful maini lobster te chu Europe rama chia free weekend kan thon lu thei pha ta ni hi hetiang hi ko menge mozat kalta tangin om ngai lovani ti in Donald Trump admin ten EU ne na trade war nei pha trepa trade agreement an siam chu ha hi pinaron fak chiam mai boka te chuan Wisconsin state atanga palai point Trump chu na sataka fakin aron lalma khan Wisconsin state a bong vultu te chu kan mang ang em maya bong nute manatlomin sumdon na atlak niam na sat mai kha tuna chuan man tawzo ken kan thal chuak le theita a bong nute po ato chhovin roaring back sumdon na akalpa ngai chhole ta ni hi aron tiani Mike Pence Vice President chuan Republican President masaber Abraham Lincoln sailen na khua Lincoln City anti mun Indiana State 9-minute video record alo nei te ron ti langin President Trump an thei to pa mi paruk alo tran puite ne nanin piak na te aron ti lang ve boka ti chuan Democrats ho lung oi hlei thei mia lo tur thil alo thleng le ta a chu enge ni kan ti chuan Mike Pompeo Secretary of State chuan Jerusalem KHAWPUI atangin RNC in KHAWPUI video mga thucha aron soi hini ber mai Democrats House Foreign Affairs Committee chuan Mike Pompeo hian Hedge Act dana BAWHCHHIA ti in an chui ngal tarak mai ani Democrats House chuan Trump admin chu foreign policy a hlo cham let dera pu in ma ni tho puite le thian tha ne na har samna le boina siama an pu thina Arab le Muslim ram somnga le pasari zinga Israel ram pompui du lo tam takan oma Egypt le Jordan chien Israel hi ram nation khata an poma masi Arab ram zinga Israel pompui masaber turen Trump admin chuan United Arab Emirates amin theita a okas ni som pathum khan
Israel ram an pom thu le diplomatic relations an siam tur thu te an puang ta sia hi Trump admin foreign policy hlo thin na ro pui tak pakhat choni Mike Pompeo chuan Jerusalem khawpui atangin thu cha hetiang hian ron soya Mike Pompeo kania khawpui moi le upatak mai pathian khawpui le juda teram khawpui dik tak Jerusalem atangin thu karon soyani kanu pui suzani le midang te tan pu azalenin an hlim hleni atia Mike Pompeo chuan President Trump chuan America First policy chu atakina chantira ram hrang khopuya chuan alar tok lawani mai theya mase na athokani President chuan COVID chungchang ti top tu in thei top chuin China virus ti in a ko hial khani a China Communist Party thil ti dan thalo ti top tumin COVID-19 vanga US economy le khovel pum ti chiat theina tur chu dan atuma China en thatu an spy te po rampalai anga localin man ani nuwa an rama thon kir le ani atiani te chuan Mike Pompeo chuan President chuan Islamic firfiak le ISIS ti top tumina beya ISIS hotupa Abu Bakr al-Baghdadi po tha ani a kan sipai te po him takin ruai ho an nita ti ina soibok hetiang hen federal sarkar na thokin political platform official business chungchang an soi ngai lo ti ani a hei Democrats ho te huat le du lo em chuni heti lai hian State Department a ukil pali te chuan dan bo chet na om thran lo sarkar sum amang lova donor so sum tho khom amang mai ani an lo ti ve boka Mike Pompeo hian US foreign policy chu chak takina kalpui ve zela voina UAE ram ang thovin Bahrain lama alal chung kwa te chu closed door meeting anei pui me kani heta hian UAE in Israel ram apom puina ang thu asoi pui ve le nge yarin ania UAE hi arab ram zinga Israel ram pom tu om chun ania Mike Pompeo chuan UAE le Israel ram in pom ton na hi Trump admin hlo tlin na ania kan faten history an lazir le donani atiani Democrats lama House of Representatives Texas lammi Foreign Affairs Committee Chairwoman Jacqueline Castro chuan Mike Pompeo thil ti dan hi pom thei chi ni lo kan chui nga lang ti in alo in tho sana sa hle ani US politics in lumlet hi angai nom tual dona diktak le rang takaron update vezel kan lo tumanga channel hi in lo thir zel don ni o